Vivo for di studio ng di Telaruba. Na Post Chiquito. Feliz noite, bombini na Telenotícia. Hoje é na 23 de dezembro. A mim é Andrew Vrolijk. A mim é Angie Dirk, se não está passando essa hora para nós titular de hoje. Den Telenotícia Aue, secretário de Estado Van Huffelen, está elaborar a dispensa de Premier Rutte. Também, ministro plenipotenciário está compartilhando mensagem de Páscoa para a comunidade de Aruba e Holanda. Además, na San Nicolás a desvelar o último mural que está culminar em Mural Festival 2022. E tem sucesso, unir-se a marcha a Bolter na Post Chiquito. E no segmento internacional, Grupo Talibán está anunciando a suspensão de educação para gente mulher. Nós temos iniciado via com nos promete informe. Ainda na Holanda toma lugar o último Rijksministerraad de ano 2022. Nosso colega na Holanda, Ryan Odibera, hizo uma entrevista junto com o secretário de Estado, Alexander Van Huffelen, na salida de reunião e a dona de conhecer com muito no taplatinho de pero, no mesmo momento, a elaborar a dispensa com o primeiro Rutte, a dona na início de semana. O secretário de Estado Van Huffelen, dat zie je amplia. Ja, ik was natuurlijk zelf op Curaçao en ik vond het echt heel erg bijzonder en het heeft me heel erg geraakt. Nou ja, van tevoren was er natuurlijk het was een rommelig proces en er waren ook veel mensen die van tevoren ook zeiden, die hebben geprotesteerd bijvoorbeeld of zeiden ja, we vinden het eigenlijk niet het goede moment. Maar ik merkte dat toen de speech van de premier was geweest, toch heel veel mensen daar echt met heel veel aandacht naar geluisterd hebben, die dat ook heel mooi hebben gevonden. Daarna kon ik op Curaçao natuurlijk vertellen dat we Tula gaan rehabiliteren. En dat was denk ik misschien nog wel, vond ik zo indrukwekkend dat mensen dat zo mooi vonden en zo blij daarmee waren. Zeker het comité dat er al zo lang voor gestreden heeft. Dus dat was heel fijn. En mijn andere collega's hebben andere, maar denk ik ook wel heel mooie ervaringen gehad. Zowel op de eilanden als in Suriname, als ook hier in Nederland natuurlijk. Ja, we hebben gezegd dat we een paar grote stappen gaan zetten, maar over de details moeten we nog verder spreken, ook juist met de eilanden samen. Het eerste is natuurlijk dat we het herdenkingsjaar willen gaan invullen op een beetje een andere manier dan tot nu toe. Dus nadenken over de vraag hoe we dat mooi gaan doen. Nou, bijvoorbeeld op Curaçao gaat dat dan ook over de vraag wanneer we dat moment kiezen om te laten rehabiliteren. Dus ik heb het aangekondigd dat we dat willen doen. Maar we gaan samen daar invullingen aan geven. Ook hoe we het herdenkingsjaar anderszins gaan invullen. Dus dat is denk ik één belangrijk stuk. Het tweede is dat we natuurlijk in onze reactie op het rapport hebben aangegeven. Er is een fonds beschikbaar om veel te doen aan meer kennisontwikkeling, onderzoek, het versterken van het onderwijs over dit slavernijverleden. Omdat er natuurlijk heel veel mensen zijn, zeker aan deze kant van de oceaan, maar net zo goed op de eilanden, die eigenlijk niet zo goed weten hoe het nou, wat er allemaal gebeurd is en hoe dat nou zit met die doorwerking. Hoe dat zit op het persoonlijk niveau bij mensen, hoe dat in de maatschappij uitwerkt, hoe dat uitwerkt in onze relaties, ook onderling. Dus dat is een tweede stuk. En daarnaast moeten we natuurlijk ook hebben over de vraag van, wat is er nog in de komende tijd, hoe gaan we dat dan ook verder invullen? Als we meer kennis en kunde hebben om te zorgen dat dit slavernijverleden een bladzijde is die we niet je wil de bladzijde van die doorwerking natuurlijk ook gaan omslaan. En daar is nog zeker heel veel werk op te doen. Ja. No mesmo momento, o secretário de Estado Van Huffelen apaperibe Archivo Nacional de Aruba cuiden sua última visita a mostra sua persona com o digitalizar registro na dicho departamento. Secretário de Estado sigue explica mais. Ik was er vorige keer bij het Nationaal Archief, die een project hebben om al hun documentatie te scannen. Dat zijn allemaal registers met de namen van slaven erin en wanneer mensen zijn vrijgekomen enzovoort. En dat register zijn ze helemaal aan het digitaliseren. Al die gegevens over een hele lange periode van tijd. En dan ook nog zo te digitaliseren dat je het kunt doorzoeken. En dat is heel fijn voor mensen, omdat dan je dan ook echt je eigen achtergrond kunt onderzoeken. Niet dat je dan gewoon fotootjes hebt en dat je duizenden pagina's door moet, maar dat je dat veel meer op een intelligentere manier kunt uitzoeken. En we hebben ook aan het archief verteld dat wij die digitalisering, dat we daar extra geld voor gaan inzetten om te zorgen dat dat ook
dat ook beschikbaar is om het hele archief in te zetten. En ze vertelde mij ook bij het Nationaal Archief dat er veel meer eilanden in de regio zijn en gebieden in de regio die diezelfde techniek willen gaan gebruiken om het ook te doen. Dus dat is wel extra mooi. Ja, door wat mij betreft per eiland ook specifieke en andere afspraken te maken. Ik weet dus bijvoorbeeld op Aruba is er door de regering een comité ingesteld om over dit onderwerp nog weer verder te spreken en na te denken over de vraag wat er nodig is. Op Aruba speelt natuurlijk ook het thema van de inheemse oorspronkelijke bewoners die ook tot slaaf gemaakt zijn. En daar zijn natuurlijk ook heel veel mensen die daar iets over willen zeggen, van willen weten. Daarover verder ook stappen willen zetten om dat ook helder te maken. Dus dat zal voor Aruba heel erg gelden. Op Sint Maarten geldt het weer op een andere manier. Daar zijn natuurlijk veel mensen die over de verschillende eilanden gereisd hebben. Heel veel van de tot slaaf gemaakten werden ook verplaatst van eiland naar eiland of waren werkzaam op schepen. Dus bijvoorbeeld Tula heeft ook rondgereisd, weten we, heeft daar ook bijvoorbeeld zijn kennis opgedaan over de Franse revolutie, over vrijheid, gelijkheid en broederschap. Dat soort dingen. Dus ik denk dat we het echt heel anders moeten doen. Of niet heel anders, maar gewoon het moet passen bij wat er nodig is voor een eiland. En wat er nodig is om kennis te ontwikkelen en om het goed ook op scholen te kunnen brengen. En dat, het zogenaamde 7e eiland Nederland heeft natuurlijk dat ook nodig. Wij hebben ook die kennis en kunde nodig. Ik heb op school weliswaar wel iets geleerd over slavernij, maar niet de diepe kennis gekregen die ik denk dat nodig is om ook beter te begrijpen waarom het ook tot op de dag van vandaag nog een groot thema is. Minister Plenipotentiário de Aruba na Holanda, Adi Thijssen, estava presente na Rijksministerraad AW Mahinta. E tudo no seu ponto de vista ribe desculpa de primeiro-ministro de Holanda, Mark Rutte. Minister-president Mark Rutte, dat is voorzitter de Rijksministerraad. Het is zo'n taal dat ik excuus namens de regering de Holanda. Maar het is een persoon hobby importante sobre tu gente também tem de lokale trece de land. Pessoa com confiança para doen wo, com botin palavra, com botar mening. Então ora tu gente tá wax so acto na wo, kika ta papia, com eta move, com eta toma decisão, pessoa bom toma decisão, mas então gente porque não tem controvérsia, e coque tá klopt, sabe? Que tá bisum coque não, outro bairro tá assim algo outro, que esse é um ponto crucial, me quero que o ex-presidente Mark Rutte door die tomme position de doen toespraak mensen ponden zo meest in een position que tu hen dat wat nee oké zeta uno su toespraak dat bom mi ta haya su toespraak dat bom so tingo konse com algo ik dat waarom dat eeuwen geleden die hen aan je achterstand en na zaten die slaven aan die achterstand tikko awe zei minister-president Mark Rutte tamba bisa e di teko awe bota wake bota sinti dus efeito na de slavernij segmento que nós temos vai esse cambio nós temos direito coque melhor possível então segmento para mim segmento herstel do sistema de dona e geração do futuro que também é oportunidade para não employment, para não desenvolver na mês bom, tem todo sentido. Onderwijs, gezondheidszorg, cultureel, sociaal-economisch, doen een oportunidade, wel zeker men moet ik ponen instrumenten, doen een espaço, doen een sostén e zijn aan de kosten placa. Pero nós temos que placa, nós temos que com hopi e com bônus para ajudar para não chegar onde nós chega. Que se custa 1 milhar, custa 1 milhar, se custa 10 milhar, 10 milhar, pero se não podemos conjunto nós temos direito aqui para por banto de caba com o efeito de esclavitud que está tendo eeuwen geleden. Isso é coco nós temos que fazer junto. E no mesmo momento, o ministro plenipotenciário Adi Thijssen dá compartilha seu positivo para a comunidade de Aruba que está preparando para o dia de festa venideiro. De aqui não, eu quero desejar todos os gente feliz dia de Páscoa de Ano Novo. Nós estamos quase chegando Páscoa, aqui 2 dias nós temos Páscoa. Nós estamos tendo um ano muito difícil, um ano turbulento. Pero me quer dizer que miras para um melhor futuro. Principalmente o ano está acabando, gostam de mostrar mais melhor.
E dessa aqui me quero desejar bom fim de ano para tu gente, cabe ano bom, com roupa saúde, e harmonia, e para nós com um ano novo também, para tu coisa bom, para tu gente, de parte com não somente com nós trabalho está bom da parte social, parte econômico, financeiro, mas fora da parte saúde. Sobre a saúde está algo muito importante fora com o que nós passa no período de Covid e a que com gripe na pisada também tanto na Aruba e tanto na Holanda está aí. Pero me quero enviar mais desejar a toda gente feliz Páscoa, bom ano de harmonia e se que te conta para todos os gente de reino, toda gente para fora do reino, embaixadas estão conosco em contato com nós, tanto especificamente e particularmente nos povos de Aruba, nas comunidades urbanas aqui Nanan, nos romanos de reino, então passa feliz Páscoa, bom ano, tudo coisa bom, Deus bendicionar Bolsonaro. E uma vez nos volve televidente Wilfred van der Biesen com informação de sucesso. Também experto de DOE de explosivo Rubin Ponson te elaborar ribe regla na ICLAP. Kita conosco. Tapia bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom, di ko masota kay baby kideng. Sim, me solta com ele dentro. Ando Kiko. No, ako. Nós vim para spray, nós tá para spray para dentro. Então, manem, mas bisa mai kaba. Baby e gente grande, mas se queda para for seguro 2 horas. Na momento de spray. Kibo que men. Me tapia quanto? No, me bisa 6 horas só. Que o com mais mas se queda por menos 2 horas para for. Pince kamay. Mai, por conhece? Ai, sim, me por com ele. Como mesmo me trata por com ele tem muito escrito. Ok, Mai, trabalho tá claro, pero agora que tá aqui 2 horas mais não pode ir para dentro back, não promete. Ok, mas é bom. A ueta baby tá aí assunto. Seitar lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mas nada com Seitar, chill, vacilar, manipul TikTok. Una cubota, conexão non-stop. Hoje data me não stop. Mas nada com Seitar, mas cubo por imaginar. É wegi data da domina. Busca tipo para conectar. Mas tata, cu hybrid. Mas tata, cu postpaid. Mas tata, cu prepaid. Mas hobby, hoje data na Seitar. Energia tá viva de nós, de ideia de execução. Cada intento para nos distribuir felicidade para nós ser não querer. É regalo de mais bonita, da energia com em cambio nós tá receber. Energia tá incansável, invisível, pero presente para iluminar-nos dia a dia e dia a fora. E aunque energia não tem cara nem voz, cada piada que você sente por luz de Páscoa tem mama, tata, vizinha, niu, trabajando incansavelmente riba a energia que está unindo-nos. Feliz Páscoa e ano novo llena com luz, amor e paz. Da o desejo de boa companhia local, El Mar. Ian is preparing for the shot. And it's a goal. The winning experience. Acumulamos puntos en la liga, la placa de Diana Estelares Casino. Here's the cash. Try.
fiesta. Después de 2 anos sem poder celebrar de maneira tradicional, nós de Garden Group está contente de mirá-lo. Para compartilhar junto a Trove e criar memória inolvidável. Nós desejamos para a magia de fim de ano, luz com esplendor e reina dentro do hogar. Com felicidade, harmonia e amor na abundância, para fundir de tudo sobrar. Para o sonho em 2023, laga fé e coragem para a De parte de Garden Group Fata, nós te desejamos feliz dia na fiesta. E te desejamos a todos feliz cambio de ano. Nós estamos para 2023. Enjoy it! Queda conosco televidente. Dentro seção de sucesso, há um acidente entre 3 autos associados a Cerro Preto. Também há hora na dia tarde Nissan March a volta na Posto Chiquito. Wilfred van der Biesen tem o seguinte detalhe. Já vieram ainda acidente a queda registrado na Cerro Preto e caminho de circo para a direção para via Country Club. Aqui se trata de 3 autos envolvidos e uma pessoa herida. A polícia apresentada no sítio e também polícia de tráfico. Na sítio, havia encontrado com um Mitsubishi Shinichi e um Hyundai. A ambulância apresentada no sítio para dar tratamento médico na pessoa herida. Pero a vítima não estava quer ajuda médica. Polícia de tráfico toma dado de acidente aqui. Já bem na tarde, em hora de 2 sur, central de polícia que deu informado de um acidente na Posto Chiquito, onde um auto lo mistura volta. Mesora a despachar a patrulha de San Nicolás, Santa Cruz e também polícia de tráfico no sítio. Na chegada de agente policial, bem encontrar com Nissan March, e volta com várias pessoas e também muitas não levemente heridas. Mesora pede para a ambulância apresentar no sítio. Polícia de tráfico, durante a investigação, havia compreendido que Nissan March não estradal de auto que estava na banda contrário e depois volta. Para médico não dá tratamento médico na tua pessoa herida. Polícia de tráfico a tomar data de acidente aqui. Wilfred van der Biesen, Tele Notícia. E deu uma entrevista com Rubim Ponson, experto de explosivo de DOE, de elaborar com a regra ng ibenta de club de câmbio durante o último ano. Desde que começar com temporada, caminho da tempo, que estava bem de club, bom de tent, de curar cas. Não tem tanto regras assim, né? E quando nós estamos abre ano com uma quantidade de 30 desgraça, muitos não perdem mão, perdem voo, desgraça não é grave. Desde 2021 sale manejo de clapte, caminho que nós trabalhamos com nossa incatura e regra não comportem que por usa e que não. E essa aqui constantemente que dá hora ajustar durante o ano não promete acaba. Com nós cada dia algo tá cambia e nós podemos ajustar, caminho que nós põe que é difícil para sair fora da regra aqui e trazer clapte com nota of perigoso para usar. E esse é o último ano também, a maioria clapte não tem a mesma coisa. Hopi viaja, o número está cambia, esse é o qual nós temos controle de hopi viaja, que se nós temos número de clapte, quizás que nós não conhecemos, nós também a verdade, que isso funciona, mas hopi viaja,
nanta cumpre com toda a regra nang e aceita mestre bisa último ano aqui a sosode sempre por tem momento nang durante controle nang de vendimento nós por topa com clapche nang quizás com as que nós of passa nós voorbij tot op sobre clapche te conheci eta safe no ta gente ta trabalhando sempre te queda algo peligroso sempre você tá consciente de sei e tem conta tá responsável ora você vai tirar clapche e me te quer sempre você vai ganhar chamada com de cargação quizás certo clapche quizás não é bem bom of tem falho não e nós estamos guardando chamada para que não e no momento nós podemos ainda por vai chegar nessa que não o se tá verdade sei e por vai ainda sacar não fora do mercado para evitar qualquer desgraça, pero aceita durante controle de fim de ano, essa que não vai suceder. E outro tópico que o senhor Ponson de deu é elaborar a situação que o hopi de nossa comunidade está trazendo mesmo clapche na casa. E também dá uma chamada na maior na pawak ng yu. No momento está se uso de clapche. Bom, é conta de trazer clapche sempre pode suceder, pode tocar qualquer clapche que bohanha, vou por corte, vou por rabie, vou por saque polvo, vou trazer o clapche. Me está querendo, não passa, ou não está passando tanto, maneira que está passando antes, pero me está querendo se está passa ainda, esse é algo que nós não podemos controlar fácil, pero se nós podemos conscientizar a comunidade para hopi biasa que está suceder para muito não, sei, nós temos visto para cada maior para ter o ribe muito não que com anta hasi e com anta anda com clapche durante o fim de ano e esse é algo que ajuda hopi seguro para evitar desgraça. Você tem uma instrução ribe e num idioma que nós por compreender que não que tá seja papiamento holandês, inglês, hopi biara também em inglês. Nós saco antes estava também idioma na maneira russiano ou chinês mesmo. Que não está compreendendo nada, ou produto também sem nenhuma instrução. Então, se não hopi viaja, está que está imediatamente fora de mercado para venda. Sim, a mim lo também hopi viaja, se você vai comprar clapche, é pessoa que está vendendo clapche, mas tu pode explicar também que o clapche está assim, então e se botar dúvida nesse sempre punta para mim que vou comprar aqui que sabe que está assim, para sobre tem viaja tem clapche com verdade está cumpre com a regra, não? Pero tem algo que é perigoso para muito também. E televidente, agora nos volve muralha no distrito de San Nicolás a ser dedicado a um artista local. Também Fabiola Ángela Hernández está apresentando a secção de saúde. Haya sama aqui, agora nos volve. Vida te traerá de momento inolvidável. Awe está hasi aña atrobe, 9 años. Tempo tabula, mi vuelo a llega de Bisami, turcos tin su tempo, pues goza de tur momento. Step a step me ta forma mi vida, e agora me tem baby na caminha. Junto com APFA, me ta cria seguridade para minha família, não somente para depois, pero seguro a o como estará se nos casa mais grande, me estará financiar nos hipoteca. Tá bom me tem partner para vida. APFA, que tá bom propósito de vida? APFA ta cria awe valor para amanhã.
Na 1932, a desalina água para promover viaja na Aruba e promover produção de energia a tomar lugar na 1958. Se tem custo nossa sinha de 90 anos ng Trasilomba, e seita que o turco está sujeito na cambio. Pero lo cual no cambia durante 90 años, da que web da una combinación de gente ng capacidad y máquinas innovativo. Y de años ng nos dilante, web su gente ng y su máquina lo queda na bo servicio. Feliz día ng di fiesta y turcos bon pa año 2023. When you have nausea, heartburn, indigestion, upset stomach, diarrhea. Pepto-Bismol te alivia a náusea, diarrea, queimamento e mal-estar de estômago, causava excesso de comida e bebida. Nausea, heartburn, indigestion, upset stomach. Pepto-Bismol, busque na botica preferida. Disfrutar de você não querer, pero também respeitar. Respetar outro sua tranquilidade. Feliz dia de festa e próspero 2023. Het zij dat ons deseo. Stichting ter bestrijding van geluidsoverlast. SBG Aruba. Mata, flor y un jardín precioso te lo que te crea un ambiente de tranquilidad y Ultimate Landscaping de Nijhoffstraatjes 2 es un que te crea armonía para tu jardín con su vitamina correspondiente y el mejor gordura que tiene riba mercado. Hey mes na San Nicolás, bu pase tranquilidad no tin preis pero dedicada a mata nan. Hey, esa cita derecha mo veis. Pasa con confianza na Nijhoffstraatjes 2 San Nicolás Ultimate Landscaping and Bay y mucho más de lo que vos pensa y quiere. Conosco televidente, recentemente culminou o Mural Festival para o ano 2022, pelo que trata o projeto de artista e Aruba Art Fair. Aqui artista jovem Rashid Low a oportunidade para mostrar seu talento de estilo. Patrick Everon tem detalhe. Dia 22 de dezembro, a marca dia que o artista junto com a Aruba Art Fair a culminar o Mural Festival para o ano 2022. Para começar aqui, na San Nicolás, a ter lugar de desvelo de última muralha pintada para um juditeira e muralista mação para o projeto aqui. Este é Rashid Low, diretor de artista Tito Bolívar, está elaborar a repercussão aqui. Surpresa! Até aqui é a última muralha de Aruba Art Fair, trazado por nosso próprio artista local Rashid Low, celebrando sobre 2 muralhas oficiais aqui na San Nicolás. É honor de porta parte de 30 anos de farándola de Janeiro Eisen, a.k.a. Altaniro, regalando e honorando com muralha aqui de San Nicolás. Assim, o pueblo não faz muralha na nova na nossa tradição em Aruba Art Fair na 2022, celebrando os 5 anos. Ter sua família, ter sua amizades, 13, gente na Jafo, San Nicolás, para sino tudo muralha com nossa creia para nós com hope e amor. E agora saca para patrat aqui na Altaniro sua muralha na San Nicolás. E se você quer t-shirt e mesmo para suporte também, bota aí na artista, quanto galeria aqui na promenade de San Nicolás. E pueblo, tá queda na bolsa bem enjoy tu coisa com os artistas local e internacional atrás com hope e amor para bolsa nang. Assim está nos espera bolso aqui na San Nicolás. Janeiro Eisen, melhor conhecido como Ataniro, é cara do último mural aqui e te explica o que isso aqui significa para sua pessoa. O sea, como ser humano, quitando parte de artista, lantano de caia de San Nicolás, sa kita ta caia ng nosso core bicycle. Kita bibando ainda no mesmo caso numa lanta, seita assim mais forte para mim. Para mim sa kita honor grande, porque eu nunca me pora pensa que den caia ng comitê ta core bicycle em San Nicolás Afcana, uma caia com uma lanta. A mim tá mural de minha cara e você pede artista back para acabar de completar e aí que me hace complete 30 anos de farándola e essa aqui para mim também é cherry de bebolo passou uma rainha basta
aprecio basta Instituto de Cultura, Governo de Aruba, a Onrami também. Anto pesaki, me hanha aqui awe para mim algo grande como gente, como persona, tanificar para mim com lo qual me tô sinto todo tempo para honrar gente, ora na vida, honrar nos gente ora na vida, awe a mahanha dimi e me tá sumamente orgulhoso, sumamente agradecido, para lo qual Aruba, San Nicolás Art Fair, Rashid e tour fanático de Aruba, Bonaire, Corsão, Holanda, rond mundo, e está fazendo para mim. O artista que cria o mural aqui, Rashid Low, te explica que desde chiquito, ele pinta e te encoraja todos na interessados em arte para tomar qualquer oportunidade que apresentar para melhorar dinheiro aqui. Ja, de chiquito me dat echt gosto pinta. Maar comecei com 4 anos. Todo dia me dat pinta, minimal 4 horas. Dat comecei com patlood, maar comecei com 4 anos com patlood para mim. Dus orang bira grande, maar bira 12 anos, maar dus ma level up bij ding verf. Maar bij morgen inspireren naar Urban Art Fair. Anto maar comecei com spray paint. Na 3 anos. Anto ja, maar ik echt pinta, anto ook niet in 18 anos. Na bosse po ak. Mijn latest mural na Urban Art Fair. Anto, sim. Dus gewoon keer dat trainen, anto keer de bomes. Kun na Roma tem opi na todo na les arte que kone me lo vista. Você aproveita YouTube. Ora tem Art Fair, você pode vir sim de artista internacional, anto ja, assim na macia, sim, bem na Urban Art Fair, sim na foi artista internacional, anto pinta, contra, anto hobby dank também na Tito Bolivar, persona que é sponsor me de chiquito com spray cans. Se não está para spray cans, como ele pode treinar, ele pode pinta mês. Dus eigenlijk vamos treinar para poder virar bom. Dus se não pode spray can para print, não pode pinta assim bom. Dus shout out para toda a minha aqui para apoio com nada. Amita Petra Iveron para Telenotícia. Temporada de Páscoa e Ano Novo é uma temporada onde nós comemos tigre de mais e subir de peso, mas tem diferente maneira para desfrutar a temporada aqui sem subir peso innecessário. E ao no segmento de saúde, Fabiola Ángela Hernández tem diferente consejo de saúde e exercício e como para evitar subir peso de temporada aqui. Costushi, comida de Páscoa, snacks e extra caloria. People can put on anywhere from 0.8 to 3.3 pounds in the holiday from mid-November until mid-January. Experto de saúde e exercício Joey Thurman a comentar que tem maneira para manter o peso bom na temporada de fiesta. Começar bajar o speed mientras você come. That starts with looking at your food, cooking your food, smelling your food. So right there you start to just produce those digestive enzymes in your mouth and in your body so you can start breaking down the food. Thurman a comentar que você pode mês e oportunidade de comer o que você deseja de comer, pero me esté preparado. Few days ahead of time, think about cutting down your calories a little bit, whether you're weighing your food or just being mindful of your portion size. Try to have protein first, then your veggies and things that are fibrous that fill you up. Thurman também agrega para fazer algum exercício chiquito para o que você come. Número de estudios científicos mostra que saki lo ayuda a mantener o peso e saúde. E depois que você come, dá cana chiquito. Why? Because that's a digestion, it's a prokinetic, so that helps burn the calories. And if it's cold outside, studies have reported that when it's cold and you get that shiver, that increases your metabolic rate because your core temperature has to increase. Y como tú haya, mantener o mês hidratado. Vida Fabiola Ángela Hernández, para Telenotícia. E televidente queda conosco sa ora nos volve na Nicaragua assim com a campanha Páscoa sem prisioneiro não político. Também grupo de Talibã está anunciando a suspensão de educação universitária para a mulher. Nos stay back mesora.
Sí. Kiko bota gusto mais de Páscoa? Conehanan de Páscoa. Como? Conehanan de Páscoa. Páscoa. Kiko William te gusta mais de Páscoa? Nós topa outro e nós comer junto. Come roupa com os duches também. Sim. Zeiden, vou contar-me ticket de Páscoa mais doce, como a gente celebrar. 2 anos passados, Sim. tudo nessa outra mundo foi família. Mami, opa, oma, ami, tanti, opi. Apa também. Ambiente familiar, união, de família, sai da hobby direito. Com papa te celebrar Páscoa na casa. A gente celebrei, comer eu não tur junto também, nós come, depois have regalo. Pode comprar um bom regalo para opa, não? Sim. O que dá? Nossa. Você não sabe ainda? Não. Opa, tem um regalo de família? Sim, agora vou vir Páscoa na casa, vou estar aí, vou de kersbom. Kiko dá mensagem para nós, muito durante o dia de festa. E mensagem para nós muito tá para não haya o regalo e não celebrar Jesus nascimento e não por celebrar com a full família. Kiko que é Páscoa? Ja, Cristo nasce, então nós queremos paz para o mundo. Paz com todo mundo. Paz com a família, humana. Então, é possível que o mundo também tenha paz. Paz agora para todo mundo estar feliz. Well, I gave you all I had and more, but you threw it all away. Playing games, trying to settle score, always night instead of day. I don't wanna walk away, there's nothing left to say, 'cause you make it easy. Join Red by Dufry Loyalty Program y disfruta de promoción y descuento exclusivo. Hopi Fácil. Surround yourself with the fresh aroma of Beep Ocean Spray Air Freshener. Relive the joy of being out on the open ocean with Beep. For a happy, healthy home. Ecos nan chiquito talantami turmaindo, e aroma di un dia novo, e maravilla di un salida di sonho. No comprende mi robes, mi nota liber di preocupação, pero mi sa, come no tem tempo di perde. Recuerdo bonita da sperami, tesoro pa descobrir, país pa visitar, un futuro generação pa guia com amor, un man, un brasa, sorrisa ta guarda pa seguir forma riba mi cara. Lágrima ta clapa sigi ayudame surpassar e reto nang inevitável. Placer ta louco pa mi sigi sentir. E ti un paz mental profundo na outro banda di porta aqui. Esa aqui ta pami. Awe, paso ting hopi mas vida pa mi biba. Televidente de no segmento internacional, Honduras está urge para comprar 1 milhão de vacuna bivalente para combater o aumento de casos de COVID-19. Además, Nicaragua está continuando com uma campanha Páscoa sem prisioneiro não político, uma campanha que começou 5 anos passados.
Mientras que el grupo talibán ha anunciado suspensión de educación universitaria para la mujer. Y después de varios años de investigación, el departamento que investiga el sucedido en el Capitolio en Washington ha entregado un reporte de 800 páginas. Fabiola Ángela Hernández tiene el siguiente detalle. La nueva oleada de COVID-19 mantiene en alarma a los hondureños y se perfila que podría ser una de las más fuertes en cuanto a contagio, debido a que en el país se registra una de las variantes más virulentas. Ante el riesgo, los especialistas urgen a las autoridades de salud la compra de la vacuna bivalente, ya que estas están destinadas a mejorar la defensa del organismo frente a la enfermedad. Esta vacuna tiene dos componentes especialmente relacionados con la cepa original y con Omicron, por lo que se aplicaría a personas que tienen un esquema primario de inoculantes. No obstante, los galenos lamentan que los ciudadanos siguen viviendo en un país donde las respuestas son tardías y ya cuando se toman no son tan efectivas por el retraso de estrategias para contrarrestar las enfermedades. Que tiene la posibilidad de cubrirla contra el virus original, más las nuevas subvariantes derivadas de Omicron, que es lo que estamos viendo en la ola actual y lo que podríamos ver 3 meses después de terminado lo que estamos viviendo ahorita. Asimismo, señalan que se necesita una respuesta más proactiva y sobre todo gestionar la vacuna porque si no se tiene la misma probablemente se registrarán más casos y hospitalizaciones de personas vulnerables. Con la renuencia de la población a completar el esquema de vacunación, los especialistas mencionan que con este inoculante se debe reforzar no solo las campañas sino educar a los hondureños de lo vital que es para evitar el contagio. La opositora Suyen Barahona pasará su segunda Navidad tras las rejas. La justicia nicaragüense la condenó a 8 años de prisión por traición a la patria, pero su familia insiste en su inocencia. Este año, parientes de activistas detenidos lanzaron la campaña Navidad sin presos políticos. Haremos todos los esfuerzos que como familiares podamos hacer para continuar demandando, continuar solicitando la libertad de nuestros familiares por todos los medios posibles. Organizaciones pro derechos humanos explican que la campaña Navidad sin presos políticos se ha lanzado desde el año 2018, fecha en que el Estado empezó a encarcelar a cientos de opositores. Navidad sin presos políticos es una tradición vieja, relata el activista Héctor Mairena, quien recordó que la propia madre del dignatario Daniel Ortega formó parte de esa campaña, cuando su hijo fue preso político durante la dictadura militar de Anastasio Somoza. El gobierno nicaragüense aún no se ha referido a esta campaña por los presos políticos, pero sus familias no pierden la esperanza de que los liberen. Desde Managua, Donaldo Hernández de La Voz de América para Tele Aruba. Los talibanes anunciaron la suspensión de la educación universitaria para las mujeres en Afganistán. La medida es considerada el último paso en la represión de los derechos y libertades de las mujeres afganas. Naciones Unidas, Estados Unidos, el Reino Unido, Pakistán y Qatar son algunos de los países que expresaron su rechazo a la prohibición. La organización Human Rights Watch también se expresó fuertemente en contra de esta decisión de los talibanes. A partir del 23 de diciembre al 2 de enero, millones de estadounidenses se desplazarán por aire y tierra durante los festivos decembrinos, una temporada que se perfila entre las más activas en décadas. La AAA proyecta que van a ser un poquito más de 112 millones de estadounidenses por todo el país los que van a viajar 50 millas o más. Son un 3% más en comparación al año pasado y estamos a solo 5% de superar los números prepandemia. Pero a 5 días de la Navidad, el pronóstico del tiempo con temperaturas gélidas repentinas, lluvias intensas y vientos fuertes por un ciclón bomba que recorre el país de costa a costa podría agravar el desplazamiento de los viajeros. 200 millones de personas en 48 estados experimentan severas condiciones climáticas según el Servicio Nacional de Meteorología. Según la AAA, 5.000 muertes y 1.100.000 choques se reportan al año debido a condiciones climáticas adversas, pero el mal clima no detendrá los planes por los que muchos han esperado. El secretario de Transporte Pete Buttigieg lanzó una advertencia por graves interrupciones en los viajes debido a la dificultad para controlar las inclemencias del tiempo.
información que obviamente ha ido afectando a la región de Valparaíso. Hablamos cerca de 500 viviendas afectadas producto de este mega incendio. Familias que lo han perdido todo también. Ya contamos con un saldo fatal de 2 personas. Así que están trabajando los diversos estamentos en el sector porque se puede complicar dentro de las próximas horas. Esto a raíz de que está aumentando la temperatura y el viento está provocando ya el desplazamiento del fuego. Así que se está combatiendo, se está buscando que no llegue a las diversas poblaciones de este sector. Recordemos que son cerca de 500 familias las afectadas e incluso pueden ser más. Algunas de ellas ya están siendo trasladadas a los diversos albergues, pero el trabajo ahora que ya se encuentra en estado de catástrofe tiene que ver con el ejército, como la Armada, los diversos brigadas, insisto, que están desplazándose por el sector para buscar una pronta solución. Se ve complejo el panorama para las próximas horas, lo que sí ya al menos se están realizando estas coordinaciones para ayudar a las familias desde la región metropolitana, desde Santiago y los diversos puntos del país. Se está buscando algún tipo de colaboración, principalmente de comida, vestuario, pero además de eso tener donde vivir, tener un techo. Así que estamos atentos a esta información que se ha ido cambiando minuto a minuto. La comisión especial que investiga el asalto al Capitolio presentará hoy el informe final tras meses de investigación. El documento de unas 800 páginas incluirá las conclusiones y recomendaciones que colocan en el centro de la controversia al expresidente Donald Trump y su responsabilidad en el ataque. Un resumen del documento presentado a inicios de esta semana señala al exmandatario como la figura central de los sucesos y recomienda al Departamento de Justicia abrir una investigación criminal por cargos de obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso y conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para hacer una declaración falsa e incitar y asistir a los miembros de una insurrección. De prosperar esta causa, sería la primera vez que un expresidente de Estados Unidos enfrente un juicio por conducta criminal. En la noche de ayer, la comisión publicó la transcripción de unas 1000 entrevistas realizadas durante los últimos 18 meses en el marco de la investigación. Se espera que la publicación del documento final sea uno de los últimos actos de la comisión especial antes de la disolución de la actual legislatura del Congreso. La nueva Cámara de Representantes, dominada por republicanos, se juramentará a inicios de enero. Desde Washington informa Belén Mora de La Voz de América para Telearuba. Televidentes, aqui da Turpa Telenotícia à noite, pero prometo que nos bairros querem informar televidente que o dia 24 de dezembro para 8 horas da noite, Telearuba está transmitindo a mensagem de Páscoa de Sua Excelência Governador de Aruba, Sr. Alfonso Buchhout, como também de primeiro mandatário de nosso país, Sra. Evelyn Weaver Cruz. E no mesmo momento, dia 26 de dezembro, nós temos a película Blackout de Angel Soto para 10 horas da noite de Bacanages 3. Pues, sintoniza esta aqui não. E de parte de gente, staff e personal de Telearuba, nos quer desejar nos televidentes feliz Páscoa e que passe essa aqui de união familiar. Telenotícia está volver back dia março 27 de dezembro para 8 horas da noite. Feliz noite, bom Páscoa.